Ebi apora bwa mbere obwabire ari aha kitebe kikuru kya polisi ya Bushenyi obwarikayo obutumwa bwe ahari abo abetegwire kujaguza omwaka musya omu miringo etari emwe n'emwe. Abantu kuba nibaheza omwaka nibaza omu gundi ekyo kiba ekyo shaha mukaaga abantu bacamukirira, abantu baba excited bakora ebintu bitarikushushana. So nitumanya ngu hariho abetebekanise kuteera fireworks narishi kubarra ebirororo. Nimbejutya ngu mukimanye ngu waza kubarra ekirororo kyona oshemereye kuba ogendeyo omuromborombo bw'okubarra ebirororo ebyo. Ekyo kubanza kya byona noteeka okubohirwe orusa. SSP Apollo Tayebwa hagarikire yarabura bakama b'amaramizo abarije kurara nibashaba erizooba okurebeka ngu bayerinda munonga. Tumanya ngu hariho abamaramizo gatarikushushana abarikwenda kurundana abantu kubarabya omu kushaba okwokuseesa obwire ebirashatu na kimwe nikyo. Nyaburamwe nimbateerera omuranga, polisi nebateerera omuranga, kora abo yine enteekateeka egyo handikira DPC wawe. Iwe otabasize kuhandikira IGP habwokuba kabiro beyohandikire IGP akuheereza orusa. Mwine utakahandikire IGP manyisa DPC amanye ngu hariyo abantu nibaza kwekunganaho aha kishaayi nanka omu kanisa nanka nibaza kurara nibashaba mushabe security. Ogu yagarika yarabura abo boona abaine orusa rw'okukwata embundu bari abantu ba butosha obutazikozesa kubi ah'izooba ry'okutangirira omwaka musya ngu ahakuba zibaasa kureetaho akabi omu butamanya bwabo. Hariho abantu abaine embundu ab'okushanga baine orusa rw'okuba baine embundu z'okubakuuma. Abantu batari bamwe na bamwe abamwe barikureba shaha mukaaga nkezo yaza kutwekanisa omwaka habwa excitement ashobora oshanga nateera nk'entuumuuki ateerayo amasasi nk'abiri-ashatu. Obundi abamwe ahabw'okucamukirira n'obundi abandi kushanga obu nabanywiremu ayebwa kumanya ngu okuteera amasasi ago haine omuntu wa pressure w'okuza kutiinisa, haine murano kuza kuteekateeka ngu abantu aha kyaro baatahirwa. Mbwenu nitwenda kurabura imwe n'abaine embundu muzikozese gye habwokuba ekikorwa ky'okuteera embundu ukagiteerera eryo noba nohenda amateeka. SSP Apollo Tayebwa takomera aho asiimira enkwatanisa nungi y'omuntu wa butosha nanabyo ebyokwerinda ahu yashoborera ngu tubatundire emishango erengeseriize kandi erikwerarikiriza omu bwire bwa nohiri. Tubasize kutungamu emishango narishi cases omushanju zibeire registered omu region yona mu districts 5 kandi ezo zirimu Butandu, emishango ya Butandu ena etarimu kufa k'omuntu koona konka ey'okushanga ngu nk'ekiruka kitonereine na kigenzi kyakyo. Babiri barimu batunga obufuta kandi batunga obujanjabi bariyo nibabagye. Gashakwa Olivia Nasasra omuri Bushenyi aha bwa Tayari West.